Zdravo svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Danas ću da napravim šal u obliku trokuta. Vidite kako izgleda struktura. Broja igle je 6 i vunica je 80% akrilik i 20% vuna, 140 metara na 100 grama. I vidite kako izgleda. Treba će vam jedna čitava. Naravno možete mijenjati veličinu koliko vama odgovara. I naravno ostanite sa mnom ukoliko želite da vidite kako da napravite ovaj divni šal. Počet ću sa čvorićem. Kao što uvijek pravimo, oko vašeg prsta, ovako, kroz i provučete. I veoma jednostavno. Sada možemo početi. Uradit ćemo 6 čvorića. Tri za visinu i vidite sada provlačim kroz naš prvi čvor, naš prvi dio koji smo napravili. Evo ga. I evo ga, ovo je naš početak, sada idemo 2 u visinu i vidite ovaj dio. Sada ćemo da provlačimo tu. I sada možemo da nastavimo dalje sa drugim redom. Kada povučemo ovo, to će da izgleda kao mali pravogaonik. Sada nastavljamo dalje sa 5 čvorića. Vidite, evo ga 5 čvorića. Okrećemo nazad. Sada pratite gdje ću da provučem. Veoma je jednostavno, znači provlačimo kroz već praznine koje smo napravili. Vidite kako sada izgleda. Veoma je simetrično i ponovo počela sam sa 3 čvorića plus 2, 5 ukupno i tako uvijek počinjem pa provlačim na početku. Nastavljamo isto kao do sada.
Uvijek se povećava dio ovih praznina. Vidite, polako se povećava i poprima oblik trokuta. Što se više povećava, više će izgledati kao trokut. Uradit ću pa ću vam pokazati. I evo ga, nakon nekog vremena vidite kako su sada bolje strukturirane ove praznine. Izgleda divno. Vidite, samo smo nastavili ono što smo već radili. Uradit ću još pa ću vam onda pokazati što sam dobila. I evo me sada, imam oko 150 grama vunice i mislim da ću završiti ovdje, da sam zadovoljna dužinom, oko 140 cm, ali vi možete učiniti većom naravno. Veoma je mekana i topla, divna je za jesenje vrijeme. Nadam se da vam se svidjelo, napišite u komentarima što mislite. Naravno, podijelite sa prijateljima, pretplatite se na kanal i hvala vam što ste gledali. Vidimo se, čao!